rani ha ekia miato uai, Yesu abine yana ebena kia, etibaha. Yerusalem ai kato habona, ia hama au abi uai na ubarobe na kato imana. Abina uai na uai ya bahina benimi. Yoane hano na beye meali me ba ure robe na kia. Awapu ai kebo aone wai hano na ubarobe kato ure robe. Yesu ia bana haukia kipoke te to urani nei, ia te bakaina te tibaha. Ubia pakae, bari urani nei na Israela hano pakane na hiabu kubeni muena Yesu eke abi ba muena, etibaha. Rani mai wapu hano na hama au kipone na hiabu ya bai ba oru na kia. Wayemi bero ha aitaba nei na aita kera mahau na kato iobina. Au barobe keri riwai hamera ni ne hiabu kato aina. Au po u kato hina utare na Yerusalemai, Yudea mai Samaria ayarakia mai koinai. Aba mo kia mohano pakapuana. Yesu abine yana hina na murinai, ia mahakia tohana ia aite ai kara au kupa iau teihana. Ba au hau ha ia e kayabuna, weyana ia aiteiha muena. Ia kupa ia kara au e kana teiha ini nao nai, bero nai haurua habuni pore kia te batutona ki hanona, ia te kore turina kia. Ba te hina bena kia te tibaha. Galilea haumie, tawa pone neia tokoro titu atea kupa choihana. Yesu bari heremie ia aiteana kupe eo hauna, hea mona kemu e kemai, bari e kara au toihana i hobonai.